Gelçi men sana Rayhan Çalap'tan birdi. Geltirip. Bayka жұмышқа кіре алдыңыз ба? Men деген boldu, bundan ары Rayhan Çalap'tan kirem. Көрчү damı qanday boldu. Bismillah. Mına atqanдар damı bayqap көрөбүz. Damı qanday eкен? Oho. Mına atqanдар Rayhan Çalap'tın damı. Oho. Assalamu alaykum tuğanдар. Amansızlarmı? Oş şarın turgundары. Özünüzдөр көрүп тургандай эле Кыргызстандагы номер 1 Ош шаарындагы Rayhan Çalap. Mestirge жайгашкан адресini айтып өтөйүн. Зайнабидиновадагы Аль-Бухари мечитинин маңдайкы бетинде жайгашкан. Биз сөздү досубузга беребиз. Dostlar, assalamu alaykum. Rayhan Çalap'ın qoşulmasında süzmө, kurut, Rayhan var. Oş şarı boyunca dostavka var. Toyaşlarga, oyun zooqlarga, pikniklerge 10 litrden kem bolmasa dostavka kılıp berебиз. Астында номерлер болот, чала беребиз. Oho! Бул эмне? Rayhan Çalap'tагы таамдуу бал муздактары. Антаткандар, Ош шаарынын тургундары, bunday мүмкүнчүлүктү колдон чарбаңыздар. Келиңиздер, Rayhan Çalap'tan таам татып кетиңиздер.